وزیر برگریه سوریه فهد جاسم بسردانکی هات باجار قامشلو ولگل هزین ارتش سوریه لباجر جویا اف سردان جی پشتی گلک سردان دنین وزیر و برپرسین حکومت سوریه و باجار قامشلو تین کو بتایبت دسپیکا و ساله ده با آوائي کی برچاو و برواجی سالین بوری ده زیاتر بونه. آژانسا سانایا فرمی یا رژیم سوریه بلاف کریه که وزیر برگریه فهد جاسم دوه پنجشنبه دریا بالافرگاه قامشلو هات باجر و جالیه پارێزگارê حسکê و berpirsên leşkerî û ewlekariyê yên partiya Bees ve hat pêşwazî kirin. Di nûçeyê de hatiye gotin ku wezîrê bergeriyê serdana hêzên artêşa Sûriyê li Qamişlo kiriye û agadarî amadekariyên wan bûye herwiha balkişand sermorala bilind ya leşkeran û tekeziya wan li ser bi destxistina serkeftinê. Wezîrê bergeriyê Sûriyê di serdana xwe de peyamek tund ji hêzên opozisyonê re şand û got ku ew ê li her cihekî li Sûriyê dê şerê terorîstan bikin. Herwiha Fehd Casim tekez kir ku parêzgeha Hesekê beşeke serekeye ji Komara Erebiya Sûriyê و أو دس جي سنتيمترك وبرنادن. نحن ننفذ مهام قتالية في هذه المدينة وفي محافظة الحسكة. جالية كي دنفا إيرو بدهان ولاتين قامشلو لسر داخوازا جروبك بنافي هزا قامشلو لبيشيا مزگفتا سلمان الفارسي يا باجاري قامشلو كومبون و خوانشاندان لدجی هلبجارتنین سروکاتی سوریه بریوچو. نوچگهان ارکیل باجار قامشلو را گهاند کو ایرو بدهان ولاتین قامشلو لدجی انجام دانا هلبجارتنین سروکاتی سوریه لپیشیا مزگفتا سلمان الفارسی یا تا خاک قنات السویس کومبون و خوانشاندان کرن. هر وها نوچگهان ارکی دازانین کو بدهان کس دو خوانشاندان ده بشدار بون و هنک جوان جارکیره گوتن کو خلق جترسا گرتن و درکرنا وان دکاری حکومت ده تفلی خوانشاندان نبون. هجایه به بیرانی نیه کو باجار قامشلو وکو پایتختا روجاوای کردستان تین اسکرن حتی نهاد بن کنترولا هزین رژیم سوریه دیه تفی کو کانتونین پیاده و هوالبند وی دبیجن کو وان دورین کردان کنترول کرنه و او ریوبریا وان دوران دکن.